Komoro mlio ndani na nyanya mlio bonze to sana salam ndani ngar sauzi sama zato kali karandisa mpango watu kawaida shari na hitilafu za tekniki songeza reje dingo ninge ngari reje zao mpango to sana salam janu hena mnayo baada uvumzi wa kinafsia au msafara kinafsia obonsiju baada reje lono ka yo maslaha rambe hauri mwambieni hauri wanyisa izo ikawa orishia nani izo ikawa oriziono wakati ka oriwanshi obonsiju hazo karnauka wale narandise ranzido harima sheiwanza shandege shahe entiharu banu do banu bahadani mdu yako wasuli obonsiju henamna yo gemkisho ngabo wananyasi wenji ko wasuli harima sheiwanza shandege shini waboha ezipashilio shahao mimi alhamdulillah njaboha sheipashilio shahangu sha wananyasi ka waboha ezipashilio lazima rizambe ka zoti haki ezisikisha ndoka kanja hunda maelezo raelewa zabarindi ni waboha ezipashilio nusu harma wanikiwa ezabandi ni wanikiwa rotone mfano wa hema na nyasi ya jimba iswali kao haboha pashilio hadi hanikiwa wasinokari jua ezabandi ni waboha pashilio shahe ezabandi ni anikiwa na mastajabu tsendo ka shini pashilio stosha shikomor shayi pashilio sha obonze ani shayensi ya Faransa abo hena mnayonga juja ulayumu esirikali ya Faransa habikao wajua ka ezipashilio zao ngazire ngwao harma nti ya Komoro watina nogwe kao zizingara no karjaweshi wa hezaleji hamba kaze ngo hizo zote haki hauzo haki abonga laniyo hena mna hiyo upande wa husu ezipashilio za Komoro kao zirengwa hena mna hiyo harma she wanda shadege wasino kaga jua zabani dini zarengwa zabani dini wando wanikiwa hena mna hiyo yoti maslaha yosa wana wanu wafungwao wasino kaga jua zabani wafungula wasino kaga jua zabani dini wafungula husu she wanda shadege wisho oka rizamba ndo inu do dirisha la handani imru yaonao ensi ikahasa wasuli harmasha wanza shandege shei wanza shandege shanti hatu kashiti wanza shandege ikawo ngashilo nao ne sharafa shanti ikawo ngashilo nao ne master ya ensi leo ngari wanao shei wanza shandege shanti ya Ethiopia Addis Ababa ikawo shei wanza shandege shiru shirade ha udo harima Afrika bal harima dunia habwe ngashifanywa uhazi haina usiku ensi hatu ngarasikiti hao akakariti na iwanza shadege ngashina pashe lambe samahani makati nga bwaro johaba ngari denigrewo yensi kartu sijini yensi zonde zeko elinga rambao izorawona hau izoraenshi kabati iwanza shadege harma yensi nabo rambilo ka yensi ngiyo harma emergence nabo emergence yansi izo infrastructure minhum iyo aeroport ikawo ngejibuo emahutajiyo nize kawaida za aeroport za dunia irekande aeroport ya mataifa rekande ze aeroport ziliyo nzuani na mwali zengozo kaziti arma nti afa kana jo bakanga sinansi ilo emergent kartina pare kabati namna ya usaidisha emi mawasiliano baina ezisiwa na singa sarmanti yazisiwa nabo hena namna hiyo zinundrabo ikawa singo hambilo ange ngarambao hamara sauka she wanza shandege shatu kasti wanza shandege gisho pashela mbuzi masikitifu ikawa eni mbujo ka ujaharma ensi ya hatu wando bahanu bamado ka ujuka wona ensi enamna iliyo yabon ngenzabo she wanza shandege shin shikaye iwanza shandege shakweli haustehi wajeni kando wajo koja monsiju hawise isi wa Komoro ka ngasi wenjo obonzenga rijao obonsijuri hondane ne mastehi ladim hadani doka dola namna ya rirengwao no ndiko wafanya hazi harmai aeroport zabidi de mastehi ladim yadunga nena nezeno gwezuka ranzi wakati nda urarege embabi za koli za hatu wakai e mastehi ladim ngasi harmansi ka ngabo joto jinji ubahanu ka rengao ze koli bala kabati maslaha kabatiti wanungwa tabi hao kabati e mastehi ladim yanikiwa mlikao ngusafiri ngara zambao ikawa wende sawa yanti wazishia ahla wasala kwa jazishia shari zamba she wanza shandege shilo armo yanti hatu kashiti wanza shandege ikawa ngashinikao satwa enti hatu kinyume zite sawa wakati mwambao ngamparao harima rais wa dunia waje monsiju waje waoneshe wanza shandege shilo enamna shilio waone enti enamna iliyo hani ikabnugu wanzo ya pare mruho dahoni nogo handali mrafanya mrule kezale daholi kajema mwajo ndabanu hakati yasine wanza shandege kao kutunda banu wakansi kutunda banu wakula mbamba jiwa nakaona ngaona nyora kutunda banu wakansi wavumua hani tabu hamalizo ngarambio ngashilekezi wao engashilidawo hindi ngarandawo hindi kabati mbahazi soka yonti kao yitwanziani haramashe wanza shandege hisho shaukulekeza shay wanza shandege shine ngarzambao hamara saya kesi maslaha shay wanza shandege kao ndorloni sho harmanti haru nukto abili narje harma hombani mu mwensi ikawsa uroha harma shay wanza shandege
harma siasa ilo montiju ngarishiao banda wakawezali jimbo la emergence wazia aba wapuli jimbo la bili wambao renouveau anazore lewe tafsiri renouveau shinendeni rizamba wakati menji karjahunda majabu ya ladhim sana bakawr kauzamba imakatirana huja kana leziwe tafsiri ya emergence nuru alfatu kao winde mshangirizi wa he renouveau yinu rujonza lewe ebando renouveau shinende hakasiri jole wakare nouveau zinu sura za nyumeni za haja ramali tangu la siasa zonga zambao hena wakati ikazifanyisha ala wasala sha howe sura za nyumeni hiyo kesi tutosha lazima zile sura za nyumeni zidungane na mwendo zidungane na faliki zidungane na barnamaji barnamaji hela nouveau ndai faliki hela nouveau ndai ze bisora na ze taratibu za hela nouveau ndazi kabati kama tunazangalia sura za nyumeni sabuzi za haja ramali tangu la siasa kazi fanyao sawa zila humedi msaidia kufanya daina jae daina na kama alsofu na wao na wasana hapo kama si mabadiliko yo sawa mahundi ya taratibu leo harma nsi hatu ngasina serikali mbili kama serikali ya Zali Asman kama serikali ya Nuru al-Fath ikawa haihansi juzi mtujua ebane serikali kuna hivi ya bilinda hivi wanuma maguvernori wamba wavote wanao Komoro wakwati na hata mba fursa soko yonsi keribahi hata wai Nuru al-Fath ikawa kajavote wamba bani kajaporo votiwa shamba bahe ndiamo hansi ngena fursa zinji kabisa ku rahana wa maguvernori kwa ngemushoka wamba wavotewa no Komoro serikali mbili wamewaziri wakaja na wamba watolo warudi warajeziwa harma taratibu zirwa jina lengo harima conseiller kao ngiyo na ra ya ministre zoneza hunda humedi msaidie zoneza hunda Kamal Swefu zoneza hunda woi mwananyasi woi wamba Fuadi Gulam kao harma serikali ya Fatuna yinu ya he secretariat general wa gouvernement ya uma sikitifu ya hunda NC yoka mabanga mfanyao mabadiliko sha wala wanrukao do wakabala ranziwa da wala wao warudi wabaki bavuni wa maharima conseiller ya ra ya ministre humedi msaidie Kamal Swefu Fuadi Gulam na wasabo wabaki hapo kwa jono mwatena henda na hiyo ili wabaki harima hizi hauendesi harima namna ndesa wezabo mrivu za kafu matoni haunga mvuzo kafu matoni wa Komoro kabati mabadiliko mrudi mrenge waruda wala wao ngamodeli yao jana kwa para mawaziri leo ngamo para harima conseiller ikaungwa ora ya ministre ani kafu matoni do mvuzo wa Komoro je hakika kabati mabadiliko na yapi nabo ze metode na zila wizo na zila za humedi msaidie na zila za belu Nushuka belu ya behebarua ya beshe waziri wa malika amanzo 3 miliari au 4 miliari au tijizi rali ngapi nende mwali ya bahaya sinya ya mbeshe ya renge nende mwali ngamanzo 5 miliari au 15 millions au 20 millions je ne sais pas msujora rali ngapi nende msafara fulani ya renge ya mniki watina namna uka wakaye taratibu za ukazenunguzo zike zono za kanti kidasuri ya kisharia ukangela limo zingozi tsaha namna lazima sharuka izo zila method za jana riono omsafara wakafanya mwali wa serikali wa waziri wa nyumeni wa heze mali hatubeshwa barua ni beluka ni beshe mapesa pumbala mali fulani baga nazori pashio na mwali abone namna hiyo ahla wasala ntishia hafanya habeha mapesa izo zila method hizo za kajana shako elize surangi za nyumeni leo shaze method na zila hizo za taratibu na zila hizo omono za ulawo kama ndo kasura za nyumeni batina mwendo batina barnamaji batina faliki iwasulishe ntibahanu ngasikitia hana nayo ngarzambao do handani harama ntiatu ngasina serikali mbili ngabe serikali ya Asman Zali ngabe serikali ya Nur al-Fath kaptujua dawabi wadesao NC ngapo maguvernori yakabladhimike wa hari wavotiwa ikabladhimike wana zemvuza ladhimo ka wavotiwa no Komoro wandu wao wandu watu hindu Nur al-Fath ikao kajaparo votiwa mbaba hanu ngena fursa mkuu kabisa akao rais wa dawla hambunguziza nusu ya heze fursa za hai hamnika batina baraza la mawakala batina sharia wandu wazionao wazishi yao wadaza wafunye matu hamaka zaporo jiri harman tiaru ngasikiti yao hena mna hiyo na singar laanio zan waizo gar laanio tena kaya wandu kao ngonde sawa yansira nzi inu mahaminane watolo harmati dhamana za waziri shawara jeziwa harmadhamana zibajina za makosei kao ngwa oranya ministre yani sawa na ilabu yoda wala watoka yabo tole sawa mfano wafu wa Gulam na humedi msaidie hauna Kamal Swefu abo wasa wajao wajono mewa hena mna hiyo yani kafu matsoni rivurzi wao shay hakika kabati mabadiliko harman tiaru narija harma ze decree kawo ngazila wao hena wakati ngarzambao hena wakati harma ntiyatu ya rais wa dawla waye chindelo na fursa ya uhansi wandu wende sawa serikali imam dhamana wa he dawla wa he serikali zoti maslaha harmanti zoti maslaha harmanti
lazima azimu yiwanyisiwa baina he rais wa dawla na jumla mawakala ile jumla mawakala alijulika fursa harima enamna yo hansi wa ndukondo wede sawa mashirika dawla enamna hansi wa ndukondo do mbinga ya he administration ya he ents yani de ma secrétaire généraux de ma directeur généraux de ma dhamana wa huwa dawla kaonge lazima we hansi wa ne serikali haune emhuwa he dawla zinagozuka sumkinania ani asumna zali kuzifanya wayeche hauhansi o wandukao wa karibu naye do wandukao wa wasili hale garamna nako hamba shaka batu hansi wandukao ngwajo balia NC faida liziwano harmaze nomination kwa zifanyi hao na zijuzi hata honda leo do wandu wa karibu na wote mone sani mfano ka hambangu to mawaziri wakaya hawatoa hadingo warejezo hatartibu zwa jina haringo oma conseiller walona ra ya ministre ani mone babi eze tartibu walonizo za mvuriza kafu matoni wandu ukaundo wajo ukubali hena mnai ngarejeyo nambeka zenomination zinu nazifanyiwa hafaida hands haya iza jiri hindi hini mbikao hano mewa waziri hau mhu wa shirika fulani abanga adhimo asumani azali ndia swale jumahum mjini hao yarengwa hama mtume sukiala wa Maka kwenda Madina matari tola albadru alaina rae remrumsha hai reze rowandu wahe SAS watinzwa mbuzi majana matano watinzwa mbe majana matano na mafijo na hayasa Allah wala yabo izone za jiri jana juma asumana zaya ka swale jumahum mjini haya mwananyasi tola amba umuri ikao hansi wa waziri abo ngamde matundo mjua umuri hati zimbuzinga umuri hati juzi haka itiku ya washi de namna hiyo ngabo waziriho abo ngamna embuzinga bizatinzwa itiku embenga bizatinzwa ani iyo de tartibu iliyo harma enti iyo ila renouveau kao ivumbula leo des tartibu mbizo zokaya ngiladimo asumani azali ya jeho mijini yarengwa hama mtume badala wa Makka kwenda Madina yari yatinzwa mbe majana matano yatinzwa mbuzi majana matano wakenti wastere ani namone mbabi ze tartibu mbizo ikao hata bali hata wala humedi msaidie no wananya kwa daka uzifanya shale wonga zifanywa sini mwa wanu mawaziri wambaka zo sura za nyumeni ngiladimo wabadilishensi yabonga sikiti hao ngaremao zango hizo uka zoti maslaha uka mabanga msahao mabadiliho sha ze metode na zilawizo zinama kufanya dailawizo bali hata zombi rahane namna zakaya ukale wonge latimo rawaze zengozi za zembuzi umuriho haya tinza ba asumana zalaka nayo haonga ndo tikinda hubu ndera waze mnungu ndera waze zengozi za zembuzi zatinzwa ba asumana zalaka na sole jumaiho hasibabu hindi garzambao hamara soka banu zenomination zinu za waziri hauza directeur hauza secretary general wa wizara fulani hauwa shirika fulani zinuki lazima zifanyiha uka waji mwanadamu kaonge na mafuzi maraji ya ukingia za dhamana hizo shazinka za kala zimifanyia hasibabu mji wa haya kwa jaruma umuri mbaba ha kwa umuringe waziri abo hange waziri nafanyia zahe nana ladhimu kaka ifanya ndizo kaka ifanya shaizo za ha zikaza husu mji ngara shangao leo kange ladhimu omji wa haya utoji mobilize wala hikasumana zali watazembuzi majana matano wareme jaliko wareme twarabu wareme jao zinti ngo kazo maslaha shaka zifanyiwao no kazi maslaha kazo faidisha NC hata mbanongo itoka uyoti ngengari ziraniyo he namna hiyo haya narjara ma eze habari za jiri makatamisha kulize tambu ziliyo baina he miji uhusu ndo wana wanao fanya hila ho mijini zijiri harma ho mjini kwambani banda hila zafanyiwa tambu zafanywa baina ushababi wa kwambani na ushababi wa ho mjini Irohe ndio shabaha shini wa shukuri ya remiji ya kwambani na Irohe hapo waonesa udhamana ngwashukuri wao leo kwambani ngwashukuri wao leo ngabdo shukuri hansa mbutena kazi jiri hansa mbutena na wanu yi hakika zote kwa dimu wanu wazishukuri hata doba okay ishode sharia shamba kwa henyi mdu na hii na wewe dhamana ya hahe waeche ika ngena akli kaiti mjufumo ikaiti mdu kwa akli ya hiroha ya wewe dhamana hiyo hahe waeche yabo kazozo shangale weka ngabo mwana mkomba ni yarahitwa wakamaniwa mbaka mrikao na legislation fulashinu na tsaho ya hukumlo izinuguzunya ngusune za lazima zikae umahala honsi pia harma sharia shahi dunia kamil hini mdu na iya wewe dhamana ya hahe waeche izo sikitao hindi ngar sikitao kazi nguzo zijiri hata ngarsaho mbesono mfumo wabili zijazi jiri hansa mutena kajeshi ya embrizi jimla wahe mahakama procureur ya Rongo ngamjoka harma tisamo kabe besara Rongo asijile won tujua yoti kidhamana ngarjoka ngamanyasi tona romba cheville de la main yaka procureur wale mlukao yakajitekeleza bahari ngamo wanu wafanya kadha haja opposition wafanya kadha haja procureur hakenda Rongo yambeka wafanya ugangi ili Musa Sumanazali
ikakaba mndu wa opposition ka hatumainiwa ka fanya ngo za tuladhimu yabo procureur yeurongoa yeupara watangazaji hajaho biroae shizungu hali tisho shanrabo haya shiku na jao na mfahamu ngarjo sisa ndo heza lebo mwana najana wa mahishirini harala hitwa mjini kombani kardeshia sinoi waziri wa habari za ndani wani waziri wa habari za ndani wananyasi wa waziri wa habari za ndani ngarsikiti hao tizama mdumizi le jai waziri wa habari za ndani labda wai sa un bon technicien wai mhu wa renseignement sha waziri wa habari za ndani atuparongoa ntujo wangu ni kwa waziri wa habari za ndani ndeje imananyasi wai hafariki karjauna waziri wa habari za ndani yenda kombani hawende irohe hawende harmale bavu ilia saha ya juu ezajiri ndini ezo ndo mana zaha habari za ndani zijiri hansambu de namna hii baina hansambu na tujini yani shabo emanotable hema bavu wao warade hama waziri waweza kushukuru mzee watu kwamba mzee watu bure masha mzee watu bure masha arenge roli ya waziri wa habari za ndani arenge roli ya waziri wa mahakama juma utahaba mambo islahi baina kombani na irohe abo lazima zifanyia baina tujini na hansambu na bonga mawaziri kaongwali wao hasibabu ndi hazi kunotoka waziri wa habari za ndani bajiri makafa amanda yanu kikarjao kana huona mbaba hanu kunotoka waziri wa mahakama bajiri makafa amanda yanu kikuone hambaba hanu kikarimisha warongo kunotoka mbililizi jimla wa mahakama procureur ikema makafa amanda yanu ya jiri kartumishi yani zijiri kombani ensorano zijiri hansambu yabo rijoshi hanzali shilia wa waziri wa habari za ndani yarambiye uka tirenge azma fulani wale ndizo za jirizinu ili mauru zijiri tena yabo udofanywa sharia mahsus ili shauhukumu hanamna ijoka nziro zenongozinu ili zike mfano sijojiri tena rijojiri wanazijana kaundo wakaharmaza zenongozinu ranzi do wakamba ni mathalan hata ujowairohe wa hukumula hanamna ijoka nziro kabisa ili sijojiri tena ingezo zaka zafanya kombani kazojiri hansambu hakai mwananyasi mtu jini afanya zinu hajoishele ka wafanya zila irohe na kombani juzi wafungwa hazifungwa ikao zozi zero kabisa ani iyo kimangayo hamba yo volonté politique ya serikali ya kwanza wa sanctionner sévèrement ngo fulani ili zikae sanctions zoka exemplaire izo ni karizi sahati na namna hiyo uhusu wanu ambao ma violeur na wanikao wa juru hiyo owana yabo serikali ujo renga azma yoka ngari sanctionner sévèrement hinamdukao hafanya hukuma hawafanya itendo la shujuru himwana ili wakiwasaya yaone yatijosubuti hafanya kama da hizo kasufanya rumenti yatu kinyume wandu waweka parsi wafungwa ngamumlabioni kwa watu tokao wajiri sasa hizo lazima rawa ya rahitwa kombani rawa ya rahitwa hatsam wangu wajore ngodi hantu wabo simu mbili ntundaro mfimo mbili mwezi mili wafungula wenzao sawa na wasaba kwa wafanywa namna hiyo ngalijua wao theater namna hiyo watu wajingu wafanya uza hila zinu haruma mipira wakawa ni wastakilwa makati ze plating azitorao makati ye hakimu mjini ngodafanya mkarakara hato wala mwana mumjini kwa hafanya hila uliokayamba nsi ya hukumulwa ya hunda ni hukuma ya ladhimu ya tiyozifanya tiara shango wafanya mkarakara wa mtoa songo mbaiza ombe hamaole sombe ha Faransa ombe ha Anafrika na hiyo keti maslaha ngengari sombelezawe shaha kuha mara saya ya serikali hasa ndo waziri wa habari za ndani kina ukiri ukiwaziri wa habari za ndani zituna hama na zinga zijiro mtiju kika na paruhishia wamembaka lima ikika na hushia urambio ka holi honde zijiro zinu ngarengao azma fulani ya serikali ubehe shawiri la hukuma harumale jumba la mawakala la ngeladhimuri hukumu hanamna ijoka nziro wadukangwa jirisao zituna mada zinu shabas yabo ngwa jailia ka emanotable wa hemi jihad ndo warengezi domana za hao wataiba ke usulhifu baina hemiji baina hensi baina he wadukangwa wajirisiwa emi ezituna zinu yoketi maslaha na bonga bawanu nizamba ngwali wao ngwanu mishihao hasibabu dezenongo hizo na ngwa honda nao na mishahara nukto ya mwiso hautari timizi enkwetu ya hatuinu ngabo shamashashia sasha nyumenikao shizali hani hao masiwani ushe gatibu shiriao mnjo mwema wahesha mashashia sashinu banu garizambao umuhimu eze fikra na zikezi nji umamandano wa fikra na ukaya na baka mamandano wa fikra rekale mazama yaliyo haruma enzi rekanda wanu waliyo haruma enzi mazama kinyume na enzi kaundo iliyo masiwani umuhimu utajiri wansi rekangabo mamandano wa fikra baina walo nezi na watu nezi baina walo haruma yezi nana baina ya wanu kwa kwati haruma enzi amgaribu shuria wa mjo mwema wahe esha masasha shinu shambao ushe ima garjisa masuala kao yo hakim tisati yono ngabo nusu unisoju sema masuala yao ka garjoka ushe yungi na tafsiri yungi na tarehe ngushao ushe shisha mai kao shikana ushababi wanji kabisa minhu nusu haruma wa ingaria enzi ya asuma nazali mananya si Samir na wasai habo
masuala kanga jozi garjisao leo tionesa yani so uzisiwa habu haki nukari jua ngabo munganyo baina he eshamashinu ushe na ngoshao kao nusu arma wangari ya serikali ya Osman Azali yo masuala kao yo haki ya uzisiwa abanga lidawa na nyasi wanu waho eshamashishasa shinu ushe wajibwe masuala yao haka wode mara nyao Samir kadaporo ishia hau msujua minjazishia njeshia ndaporo shia mara nyasi Rafsanjani ya zambe kirasmi ka ngulaani emananya Samir ikawa haingaria Osman Azali njeshia manama alhamdi ya zambe kirasmi yokangu laani emananya Samir ikawa haingaria Osman Azali na ikatiba zima dai naye Ramazani wozengelewo lazima baki ubenufu hena mna hiyo wananyasi wanwa walitoa har mataradud lijua kakweli ushe ikao ngarjot tarehe ya ushe ngoshao ngarjoka ngoshao yunguha mabaki ya menjinga bonusu ikao wengaria Osman Azali ngabo tofauti baina ushe na wananyasi wanu ikao leo ngao karibu ma Osman Azali yao masuala kao yo dahuzisi wationo ya saya uzisiwa yo haki ngarinda wananyasi wanu wajena majawabu warambie baki ubenufu ili rijue ezekweli ruhusu enamna yabo hamu taswar zinazenu kutoka kanzari zibiri leo ili rione sembabi le dito la he enamna rahunda enti hautimiz enti gyo harma tabu rizikisha hindi doka wandu wafiliha harma mashuhuli wono wandu wavaze kandunjeu homijini wate hao bali wate hao daone serikali wanangao ya serikali hamatizaba ka hamando siku mtume ya lawa Maka kwenda Madina na matari na magari na fijo na hayasa ya mdukao enzia wakawira handa homjini enzia Osman Azali abira handa mnungu yonzia kwa katsonde sheha enzia Osman Azali akawira handa itikudi ya washiri juzi yonzia kwa katsonde sheha sha wandu wao wahimi juma humreme akoti na humreme atari na humreme matari na washira waume yani makati mnusi kiti ambabi hakabanu kena ukiri wandu kao ndo sawa NC litiwaone seka ngariko zao gartabi hao harma NC sha rihimi hawari mama tari banga bomdu yanomewa ministry homjini banga bomdu yanomewa director homjini banga bomdu yanomewa secretary general homjini bali zote nongoza mji zote nongoza hemruo hanomewa tidamana hizo waka ya serikali msewa fikirika wayimru oshindaende tidamana hizo mathalan tukaza husu mji demokrasia wao mji kale wao mji hemu mobilize wazade wafazo asare waume wafazo asare riremetari lahiki rais wa daula banya fulani hano mewaziri homjini hatu banya fulani hano mewaziri umuswabo batinzambuzi majana matano tabia zambi tabia mbi hamani hizo banu unanarelewa ndo kama banu wazinga juwao harmaza tizenda usolika rais kango ndo mjini ongena dahola hae harmale bavu na daho harma mji dahola rais harma bavu lo hamba prefecture bora isi handa harma prefecture na singa zambao sisi kara wasuli harma dhamana na ribarikishe komoro maudu kara isi wana ribarikishe komoro ngodo washili kana handa harma dahola ohama hafidhu au haruza mafidhu kwa bani gujohenda harima le jumba la prefecture la washidi akelo ndele dahola he rais ndele dahola he serikali ndele dahola he daula harma bavu de prefecture shati huka rais ndiye atizo mbuzi majana matano yanangwa malahoni delegation zetu wa malahoni mbuzi majana matano zitizo yote namna njema yone zilisikitisha hao kale onga mamba ngabo mabadiliho ngasiharama mabadiliho ngasiharama renouveau yote renouveau kinyume yone regression yoka yone mabadiliho ya leo ndo kaya ngilazima serikali wende mji fulani watizo mbuzi majana matano na ndera wazaza ngozi zaiza mbuzi zatinzwa wasterehi wajuhudi zao ani ngasikitiao henda mna hiyo yoka yondo bahanu NC ya waswili ntingi harma tabu kabati maji wandu kaundo watia ntia harma tabu zinu mwananyasi wa director wa homanje woma nada mkaonge na kibri womdu ikawa ikabla dimu eke wanabira ya donye sasha hitwa mahamina na ya kamili dhomana wa homanje kabati manje nesilaske ndo harma omjiwezi wa hensi hapo niko johamba miji mirojena mwananyasi onge na kibri ikawa kejabu wa mru na utezefsheri na urongwene mnanzao na womdu ikawa iladhimu ya tulaha mazda mana hizo kakatsu wende sezi dhamana hena mna ladhimu hazia henuka wakomoru hundu mwenje kwa tsu kabati mwenje hazia hae nuka wakomoru hundu maji kabati maji harma hale wandu wanda moroni wefua le wandu wanda moroni kwa balio zangu wende harma miji ya hule wende wafue yani yonde namna dobahanu NC hatu waswili tabu juma tabu ranzi msomo unono malezi hazi tabu za maisha cha wandu wafaze kadunjeu ngoho mijini wafiliha neze hayasa ekango wanu gofikirika kabati tabu gofirika hama ensila kabati atamba tabu tsoka yonse na baba vuni ngujovura bavuni ngabo tabu kartuna madrahala kartina wana kwa jaribe kolaji wanange mwade sha wa tayari wareme waveze kanduje waveze sare waruashe warenge esirkali ho mijini haware ma matari na kasida tola al badru alaina
na kao kwa tina namna kwa watu washinde wakingie zila mahutajio mshinji ya mwanadamu, yani maji, mwenje, shahula, nzia zinagozoka tushudo mkinania harma nchi yatu sho wandu wao ngware mwa ukoti ngasikitao ndo hadani harma nchi yatu ngasina serikali mbili ngabo serikali ya Asma Nazari ngabo serikali ya Haima naye Nur al-Fatu ontimwa tena ngabo serikali za Haima governor kao wanu ikabla dimiki wavotewa no wandu wahezi si wazao yabo ujo kana fursa haina mno hokawa chagula leo emaranyasi wa Nur al-Fatu kao kanja chagula ni mamni tuka yonsi ngena fursa ku kabisa rahana wanukao wachagula ne ezisiwa zao ili wakewa huu wa ezisiwa zao ngara zambao ka yoti maslaha zingozoka zifanya hao shaka zisi maslaha no mudondo wa henti kasi maslaha waja uka wananyasi wengi ngo wajingundao harma emagereza ya henti yake tanzema wananyasi Ahmed Said Mohamed rais mzamani Sambi na wasaya zingozoka si maslaha kale ngara nzao mabadiliko ngara ndao harma renuvo abo wandu wao na warohe wakebonze ili fikiri haubadzima namna hondesa henti hamwiso abo voti kao zihabiliwa emakatia jao mahau enge zivoti zile harma namna ladhi ngara makati ya musura lao huja kama tufanya vote harma ntiyo za kubaliani yashinda yakubalika shindi yashindwa yakubalika shindi hashindwa izo garizambao ikanga banzo bafanya vote umuhazi uzilina mengo 25 ngeze vote izo zihudumulwa enamna adhimu zene ho wastoa hazo ejo shinda ikashindi yashindwa ya pale mwananya kwa hashindize vote yambashele marhaba au yamshukurie au yamfereshe yone tafsiri ya vote awe fasira mkazi vote zene harma wasto hazo zendo harma enamna ladhimu habandu kaza wakifu nkwatsu hatu garjona tena harma emakati jao harma kwatsu ya saa hata mpaka ndabo salam marhaba.